Zdravo, Gazivoda. Gospod Andrej. Suzana spet dela čistko vaše literature, ali kaj? Ne, poslala me je, da vržem stran njene revije. Mislim, ženske pa to vse veste, kak je. A vi ne kupujete revij, ne? No, kje pa, mislim, jaz si vse preberem na internetu, jaz sem modern človek, mislim, jaz ne umem, da bi zapravil jaz denar za te treparije. Sploh pa je tako ekološko, ker ni treba dreves sekati za te brezvezne revije, mislim, za pohištvo, pa te kataloge, pa v glavnem to je. Za pohištvo? Ja, vse veste, ženske imajo rade, pač dekice, pa blazinice, pa zavese, recimo, pa te stvari. Jaz ravno kupujem nove zavese, lahko pogledam. Ne, to so v bistvu stare revije. Neč hudega, rabim samo malo inspiracije. Ja, to je to. Kolesarske novice. Ja. Štanga magazin. Podmazana bremza. Vruča balanca. Ja, Suzano pa precej zanima kolesarjenje. Ja, se vidi, s kom živi, ne? Ja, lepota in kolesarjenje. To je to. Gor pa dol po klancu. Pa dobro, mislim, dajte sem to, pa kaj bi vi radi od mene? Več. Samo mi pozdravite kolesarko Suzano. Ja. Bom, ja, hvala. Adijo, ljubice. Čekaj. Velika metka. Ja.